در هدیدی مهرن با تربا ممو زینه عاشقه کنا بودن که وان در کتی دنیای کلک آنجی بکو هیه بکو جی مزلی بی انا مهرن کلکا ای ممو زینه ابدر مزلی ممو زینه ابیا مزلی مزالي ممو زينية بله هذا المزال ممو زينية يعني بكو عوانه كناش بكو بناش خوانا مشهور ندبو الدنيا ده بله 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 بكو دكشينه بله 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 مگو بله ظلم سيدا مفتي ظلم بكو ممو زينية بكو دكشينه سيدا دقيقة بله ماله ليش بكو ممو زينية حتى يلو بله بكو من أوجه نزاد حتى كابتي بله بلغي ما وش وقت بله يعني ممو زينية خاطرها هفته السبب وان بكو بله بكو onları bugüne getirdik. Van kır aşık, aşık ilahi. Eşine lazım dayı bu ilahi vesile. Yani ev ki bekile tabii nabi bekile katibe bu. Aslında ev duhast kizafar da memnun. İşte bu duhast kizafar da memnun bekile rari. Nabe ilahi zine değil mi? Tarihi. Nala azad koy azad. Bu duhast kizafar değil. İşte bu family ne de katta kamuvan. Fasali kif kurdu burada ciyek memole yok ki. Zindanak lema. O şey hem restorasyon çalışması ile falan. O şey. Anancı ateşkesa meclisiye cüdün ya. Fakat evden ciyek memole ziniye bu tarihinde 1266 tarihi. Yani ev mevcut ama muziliye. هذا مبدأ مشكور بركاته ومحرمنا. آمين